pena mai lau talvo nei taeao man malo. O taeao le viinga o le faafetai le tu o tatou te olioli o na le taulanga na fai Yesu ke miso. E nei taeao, we sau nei taeao o le tangata o faa sao loto ina. Amen, o le tangata o faa manuia i le atua. Amene talo meno o nei taeao po ilang ona le malo le atua nei taeao. Vi ia le atua, toi ave le staulanga pati le atua. E luani items mo ta pena le whanau nei taeao e mo Skit. Ona fai ulan mato pesen nei taeao. Vi ia le atua. Mai lo tatou o talvou fa moli. Moments in history, moments so powerful that time itself has to step back and acknowledge something happened here. The cross. But before this, before the nails, before the hill on Calvary, heaven did something unexpected. God stepped into humanity. Through a child who was fragile, small, wrapped in ordinary cloth, in an ordinary place. Because when heaven came looking for us, it didn't arrive in power first. It arrived in humility. And that child grew, not into a king that conquered nations, but a savior that confronted brokenness. Jesus. 30 years later, he stepped into the waters of Jordan, and the world would never be the same. Everywhere Jesus went, broken things began to remember what wholeness felt like. Blind eyes met him, and suddenly darkness no longer had the final say. Legs that had forgotten how to stand heard heaven whisper strength back into their bones, and the impossible had to move aside. But sometimes the miracle didn't happen with a shout. Sometimes it began with a desperate reach. A woman
years of suffering, 12 years of pain, 12 years of being told she wasn't clean. But faith has a way of pushing past doubt. So she reached, not for attention, not for applause, but for the edge of his garment. And in that moment, her faith collided with his power. And what 12 years could not heal, one touch restored. Because when Jesus steps into a story, suffering doesn't get the final say. The blind saw, The lame walked, he walked on water, turned water into wine, raised the dead, fed thousands of people with what seemed so little, and so much more. but every miracle was pointing somewhere. Every healing was a glimpse. Jesus wasn't just fixing bodies, he was preparing the world for something greater. Something heavier. Something that would change everything. Every step he took was moving toward one moment. One hill, one cross. Christianity. Not a throne, a cross, wood lifted to the sky, holding the weight of humanity's sin. Nails pierced through innocent hands and through the world, watching it look like defeat. But heaven knew what the world didn't understand. Although this is where Jesus died, this is where freedom started. This is where sin met its answer. Where shame met mercy. Where guilt met grace. Every strike of the hammer echoed through eternity, not as the sound of loss, but as the sound of chains breaking. The cross was never a mistake. It was a love with a mission. A love stretched so wide enough that carried every one of our failures, every single one of our mistakes. This is the moment history shifted. Darkness thought it had won. Hope looked buried. Because when Jesus was dying on the cross, he wasn't just dying. He was paying. Paying for the sin we could never erase. He was paying the debt I could never afford. So when we look at this cross, we see relentless love. Sacrificial love. The kind of love that would die for humanity, then live without it. Because when Jesus died on the cross, it was the moment that grace opened its doors where we broke it up to come home. This is where the blood, yes, the blood of Jesus spoke louder than the grave. Covering every wound. Setting every soul free. This is where Jesus died.
Na ia pa Tatou tula me ne vai ngole tai au. Na tui ne mo ini mai o fonga o Tatou sauni fa fonga le upo le tua. Ta mama to mai matou te whalongolongo le upo le tai au. Le ase whiau le li e o e sauni le tue te saunoai mo i matou. Whangaina le tua o na ono me whaingaruenga. A te talo pe mo lau whao ngā mana tama. Se e whao o mai. Whao ul whafonga lau e kālesia. A ule tue e matou te totas. A upo nei se mea le tue whalawe lawe le li ie na upo. Ia lo le pelu e tau wha ma ai o nei tu. I lulu ina le fatu i o matou lonto. Morita i lo wanganga pa ia. Se i yaisha o ngā le nei tai ao. Le tai ao le aso o matou wha mana tuina ai. Le aso na mali wai oe lo matou watua. O le pelo le langi. O lo matou wha ola i tō tasi. Kamrie na tōlo wha pe fōru mawhito mai lungo o penga twailangi. Mai so matou whalenga. Le tua ia, o la wo fiolowi inga. A fo i inga ia te oe whaavavau e whaavavau lava. Amene ma amene. Lala mai lalo faafetai. Talofa tangata ngi au tafa ma e whaiai malole. Pa malosi le tai au. Whaiai. A vise ata manaia. Tai au le aso maliu le aso e tele ni whai ngoe Tatou tai au le nei. Amene. Whakalena. Whakerisiano. O le aso na maliu o le Tatou lio Yesu Keriso. Amene. O le aso na whapea i satani a meu manu maro. And yet, he was just a fool. Amen. O le aso nei na toi lalo i satani whapea ia. O le maliu o Keriso. Amen. O le manu maro le na mo ia. Ai le loe le ai. O le maliu o Keriso. Po whatari tani ai nei aso e tolu. Toi soi fua mai ai o le manu maro le na mo Tatou. Amen. Halleluiah. Mata i le ata le na whatino le whanau talavau le nei tai au. It was just a glimpse of what happened from Bethlehem to the cross. Amen. It tells us that Jesus never lose focus. Amen. From Bethlehem to the cross, he never lose hope. Amen. From Bethlehem to the cross, in his own words, he declares, it is finished. Wamaya, Otahuhu, Leauma. Amen. This is the today. For the tango wa totoa saunia. More for you and I. Amen. Matua launga le tai au Leauma. It is finished. Hallelujah. Skaki launga lea mamafawai. And then when the text out in the name of Dr. Amen. Or text it is finished. Hallelujah. And that's enough to confirm with me that this message was supposed to be for us this morning. It is finished. Nothing else left. All done by Jesus. Amen. Ese va mo monga. Arvea ngeli aluka ma va vendia Yohane. Ito upo Yesu lungo sa tauro. Amen.
tusi umatusi fa evangelia. Mateo, Mareko, Luka, Ioane. Ai ese va momonga Luka. Ese va momonga Ioane. Itoi upo Yesu sa failungo sa taro. Let us have a look at what Luke recorded in his book. Luka nusu tolva ipo vasu malano. Atu lo utamai o te tuina atu lo una nganga ye ao wana fetalai ya upu ona toa ile olana manava. Let's take a look at Luke's recording first. Watalia le vineka Yesu ona fetalai anele oia watau wa faanga ngau lo nao ona tuina atu le olona nganga. Okay, familiar look at then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. Lo tamai o te tuina today lo wanganga yoa ao famamonga naruka. Famamonga naruka o te upo Yesu lungo sataro na yavala awai lo tamai Father. Anase meolo ta me ya te tatou. Amen. Even in the Sataro Wauya Yesu, at the time when he was just about to give out his life, nga langa vai mai lo utamai. Amen. Upo Yesu e fa manatu mai Tatou. Le tau al maftanga le tangata malona ta ma. Amen. Tau al maftanga tangata malona ta ma. Fanau we don't tama ila na fanau. Peo ai taimio popo ngatia. Taimio vaila ta amen. Ele arwese lo roto malona ta ma. Ai sea o lo ta ma. Fana wina tatou matua ye yo la tu fa moya te tatou amen. Fa moya da ya tausi all develop tatou to become mature people. Fight for the galole tu maduio tatou lumana amen. Jesus came e esse langa mission na sawai amen. A mission na sawai Yesu. Na ui fa ta ui poponga, na ui tinga. Amen. Famalata luka. Il fa yunga la missionga. Na toi alanga ilava lo utama. I'm for that to fa winga fa penei. E huira fa ma wila to spaya. E fa yanga fa pe, e fa va pe ya tia. Lo va au Yesu. Lo utama. O le fa ya lo finalo. Fagwa pe ora nga Yesu ora u lo tama ai. Wo man nga e tuina mai au te fai. E me va pe ora u Yesu lo tama ai. Faafetai. E kele tu la fo inga u la missiona. Il est time ona tira. Il est time la inosia. Il est time la te ela ia tagatola. Il est time o tu mau mai au so sa ma fanga ma tanga. Na para awa Yesu lo tamba. Ngai lole le Yesu. Human as we are. We have failures. Even his own disciples failed him. At the crucial part of his life, when he needed them the most, and yet, na tumamao, o itangata la e manatua Yesu, la ia te ia la veo sataro, o longa tama. O longa tama, whamanatu mea tatou e Meleisea, le mawhana whanau le maftanga, ma le tau and an important of a relationship of us and God the Father. Mario Yesu e mamanatu mea te tatou, e te taunga Yesu maftanga vavanarata maletua. Like Jesus himself. Amen. Taua ia.
Whamanato mai a te Tatou. Amene. Pelelei foraunga. Pe manai ale raso. Peleanga le aso. Amene. Oro yai le tua. Oro yai lo Tatou tama. God is still sitting on his throne. Take control of our life. Even though the points life is meaningless to us. Never forget our Father is still there for us. Manatua lele Yesu, amen. Mana Yesu, o te tu ina atu, amen. Tu ina atu, church. O le ia se surunga sa tero mana upu vai mai lo tama o te tu ina atu o lo mamali mai se Fiafia te taua. We need to surrender ourselves to our Lord. Hallelujah. On the cross. O le ai se si mea o te toi a Yesu. Wa uma wa arua tulonga malos. Wa uma nga wao tangata. Wa uma fa matamata tangata I va venga na ye fire. Wa uma na ye fa malosi na so. Ola ye fainu uma na maso. Preach the gospel. Baptize the people. It is now the time for him. Mo koe ale makavara ko koe. Fa mai dona katara Yesu. Tu inatu ni ola ya toi. Yesu le tua ke tu inatu lo ni ola ya toi. Uman misionga. Amene. Wanu ilong tama. Amene. Magala Yesu ile talang vayatu ile tua lo tama. E foringa mai. Wa identify ile tua. O lo tama. O ia o la tali o lo tama. Amene. Arfe aunga Molimau mo Tatou. Identity. Gago e Meleisea. We are the children of God. You are the son and daughters of God, of the living God. Amen. Amen. We are the children of God. By calling our Father in heaven, Father, we identify oima o ka ualava o whanga walo Tatou wa tua. Amen. Ole ola wa tui natu ile tua. Kele kemo kako folonga, amele. Faya Tatou loto. Pala le tangata wa alu e fai lunga ola mo le tua. O tangata wa alu e fatau nuru fina ngano le tua ilo nola nga. Amele e ave umaronga ola I le atua. Amele. Meleisea se mea, whamamonga ruka. Nothing else left. Then Jesus said, I commit. Amen. O te tuina atu. Lo ne yola ya joy. Let's take a look at John. Kako ki kilola. Se te Fe'etau mai altu sele Ioane matau po suriva fai pa tos fulu. Wata lia le vineka Yesu. Le ftala ya nele o ia. Wata unu. Wafa ngau ngau na au. Untu ina atu lea o lo na nganga. Kali le fia ingo ile a ile vineka. O se se vai aí no se vide cala isaisi. Amele. Ele ai masaisi. Fa kwa uma ku fiangu ya Yesu. Sasa kolonga tino amele. Kawemu. Awo voi ufasa kaulo sa toro. Ranga mayeka fia ingo ave maya. O maile o momi fufoi videka. O ngavatulea sei fa pai yatu I fonga lo Tatou wori. To fuatu Yesu e o ono le vineka. Amele. Ayuia inga mea uma, inga tinga, inga whaingata, inga amusia, inga sasa, ina o onga le vineka, ai alanga Yesu vemaya, wa uma. It is finished. No more pain. No more pain, no more suffering. No more agony. Amen. No more marking. Meleisea.
Amene. Ama Yesu. Fully if I king anga fai mai akiau. O fea o yai ko sasa. O fea yai nga mureanga o ko fea ngunga nga fea ngu mai o folinga. O fea yai o anga le vai nga ko fai o yau. Wouma, it is finished. Amen. Woman maro. Fa venga foi a mau, o fe au le toi la so briu. Amen. E uia tinga te uia, ai te me umai. E ui venga tai fa uia yo ile la lolangi. E ui lo itau e ke uia. Time will come. They will all come to an end. Yai ke me umai. Pero la langa Yesu, it is finished. Awaga ko ke fa vai ga ko va fitau de loranga. I want to tell you lot Tatou. Fa fatia mai yo lola. Amaka longa e tu mama mai Yesu. Amaka nga foi lalo, amaka nga to oto wele ko fianga foi lunga. Amaka sui lo talonoa. We fa vai oi ate oi. O le ranga Yesu, o le tau tironga. Ua manu malo mai tinga lola. It's a declaration of victory. It's a testimony of life. Amen. O le se jimea. Feo yai. Fe foi ele vai nga ko mai ki au vile kai ona. O manu malo ai ke viso. Roma e lima suma tolu vai upo lima. Amen. Isaiah lima suma tolu vai upo lima. Wa manua o io no ata to sol tu la fono o momo io no ata to wa miolenga to la inga file mo ita to sa io na lunga lea o na fala wala fo i wa malo lo ita to. Amen. Momo fala balaba manua me uma o ya Yesu lunga sa taro ne yalanga wouma o tinga nga me uma it is gone. Amen. Wouma. Oh manumaro, oh manumaro, Keriso on the cross. Amen. Melongalua. Ole Mario Yesu Keriso. Ilungal sa Tatou ni alanga ua Tatou. Ole tau tinonga olea. Ua maea le misiona nga maye lo natua. Amen. Ole upu accomplished. Amen. Le tau Tatou ua taunu. Le o sesi winga le na upu wouma ua taunu. Amen. On misiona na fiema Yesu. On misiona ina ia faula ina tangata sala. Jesus' mission was to save the sinners. On misiona nga fiema Yesu. Iga ia toi fa foi mai le ola le tangata no oti ona ole anga sala. Jesus came to restore life. That was lost because of sin. Oerema o tangata na anga sala. Sa Tatou le loloi le va fili o le anga sala. Sa Tatou no foi le pongisa. Sa olo para ina I Tatou e tuna naunga le oranga. O mea na pupuma Fiafia ya o Tatou loto. Fa mai le tua Yesu sa wia inga e alu. Alu se va ola lo watali. Alu se koi sefe mai lo wa file. Amen. Ole la le lo loto la sala Tatou te yai. Amen. O mga papai atu ya ao Yesu Kristo. Ilungo le nasa toro. Fa mai Yesu. It is finished. Amen.
O langa misionga ka sawi faola oe mau. Halleluiah. O langa misionga sawi te fa foi mai. Me patino ya taua. Na leilo loa o na wawe ese le tia apolo. Talu le anga sala. Amene. Amen. O langa misiona. Nga sau. Inga ia te whiru ia ta ina o ta ma fau fau. Ma tau mai a te taua. E yele fina ngalo le tua mo ema. Amene. O le fina ngalo le tua. Ina yo ta maua leola atari. O le finangalo le atua, e te tau na tau e tā la ilo na finangalo, whanau tele le whaoratanga, se whanganga, au mai tangata i le pongisa, ina e whasu sulu ia i le malamalama, aisea, o e mau, o malamalama la vai tā ua o le atua. E rei mariu fua Yesu Keriso. Amene. Ioane sufitu veu pe wha. O tu watu le mamalu ya te o ilolang. O ufa au moina ngaluenga na etu ina mai ya te au. O te whaia. Magana Yesu o uma ngofa moina ngaluenga. Na e awina mai au le tu e whai o ngaluenga. Sefel tangata le iloa. Faola tangata woti faaleagaga. Misiona ngal Tatou o Yesu Keriso. Amen. Ole mariula Yesu Keriso mana upulunga sa taro Galatia from natu me a oema we have a purpose in life. Hallelujah. We have a mission to do. Amen. Ola Tatou misiona yo Tatou o atu fai no manava maso papatisa tangata. Ide vai malanga sua fa le tuol tamao le tuol allo. O le tua la ngaka paia au mai la toi te tono la ingo Keriso. Da misiona na. Amen. O man misiona Yesu lunga sa tauro. O fai vida ngalo lo na tua. O le jesi me o toi. O sa yoti. O le lui mo e ma wa amen. O sa ngi ke o ki man misiona nga mai le tua mo e ma. Amen. Wasa unge commit lo loto. Ile mission nga mai le to offer ba enga wo tu ya yo le tu e tngarue ai. Amen. Le el Tatou team pa le evangelism ministry. Amen. The core responsibility of our evangelism ministry is to go out and win more souls for the kingdom. Tatou ngaruenga na misiona na Tatou o. Manumaro ina nganga. Mole tua marfalo tanga. Amen. E tau nga Tatou usi ta ile tua. Fatu tua ile tua ile Tatou misiona like Jesus. O ai lunga sa tauro ele ilusi lunga fatu tua ilonga tama. Amen. Na ia wala au lo tama. Uma, leise si meo te toe. O la ora watu ia te oe. Amen. Lan mewa uma, me longa tolu. O te tongi le tau o langa sala mo ema. Amen. O te tongi le tau o langa sala. Kolose lua vai pasuma fa. Ina ua solo ia le tusi o la Tatou ai tālafu. Na nofu sala ai Tatou tū la fono sa te mai a te Tatou. Wa vese ina i fo'i na i le vai loto. Ma wha mawina i whao le sa tauro. Amen. Ko ve kaukasi me ava mbole. Ina ua solo ia le tusi o la Tatou ai tālafu. Na nofu sala ai Tatou tū la fono sa te mai a te Tatou. Wa vese ina i fo'i na i le vai loto. Ma wha mawina i whao le sa tauro. Amen. Oma tutui. Tutui sa tauro. Amen. O le tau o manga tutongi le tua. O e mau tangata te tau noti. Aisea, e rau sanga sala Yesu. O langa sala tangata ola. But he paid the price for us. He paid the price for all. Na alu Yesu e tongi le anga sala. O le tutongi le anga sala. Ele tutongi ni tupe.
E le tongi ni ario. E le tongi ni auro. Na tongi ilona soifua. Amele. Na maliu fana vaau keriso. Ine ya tongi atanga sala. Amele. Aisha. O le lofa le na o le tua mo oema. Amele. Nera wata no for me we alala me how to do it. We don't have any tips. Jesus paid all. Amele. Kilomita katane segara fo kasi Fiafia. Amele. Amele. E uma kena peila ulo okas ke valunga buaya Fiafia. Amele. Você fez o sinal de mas furos a cão arupe megi rei baiaso. Amele. You know, you and I know the experience of being debt free. Amele, oila, olola. Siriakura ikarapula na kialwa yole finance. Afanya ke Fiafia pe uma kukongi sa wa ikarapu stangata. Boss company failo. Amele. Siriakura nga tatawa nga ta Fiafia. Ina wa totongi keriso. Le tau. Amele, o le anga sala lea saka kau o kao tutongi. Amele, ale lofa ngau le tua. Leana, saunoa iai le sunga i whaifamantunga. Amele, ina wina mai ai keriso Yesu. A wina mai a ina ia totongi a tatou anga sala. Amele. Ilunga sa tauro na ialanga i wauma. It is finished. No more debts for you. Pastor Pati. Finish. Pastor Safo. Kaput. Oma. Amen. Oh my God, Yesu. Fiafia raya. Fiafia. Fiafia. Put a smile on your face. Amen. You don't have to suffer. You don't have to struggle. You don't have to pay the price. Jesus done it for us. Amen. Na me Otahuhu, la 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 le winga tala Yesu. Woma Otahuhu, it is finished. Amen. Amaya. Umatala le avanoa o Tatou I le tua. Amen. O lo Tatou avanoa I le tua woma nga fodera umatala. Le woma lunga sa tarona tatala I e Yesu Keriso lo Tatou avanoa. Amen. Our way to God is now open. It was opened by Jesus on the cross. He said it is finished. Now aku ka uanga ka mai lumar vai ko ele fega tala tesi vai tota tio ele langi. Ai toi upo Yesu va mai sauraia alu ile tua. Woma, wo to tala vai to moe. Alu raia. Feel free to enter God. Amen. Alu sa ile tua matai lu sufitu vai podo sumatas. Fauta foi o sai loina le poi le malu a matai foi lunga wo oilalo wa luluina foi ele o ma vai foi papa au ka kono uma le ya ma se ci vega ga twenga foi o mai lunga I amen e a mai ga ka uma yo ngalo stauranga vega sa ko pai nga tai pai ava mai no fa sa tara Yesu wa langa Yesu wa uma fa me nga ba sai le o le I o le veli Masai. Let's we don't have to seek any Osikauranga to represent us before God. Amen. It is open. I open that door for you. Amen. It is now. Feel free to go straight to your Father. Wa me tata mana na o ya mene ka kio aga ko ile tua on your knees. Amen. You cry out, Abba Father, help me. Abba Father, forgive me. Amen.
Watatala Yesu le vanoa vita toa mo oe mau. Waleto yaise no tanga. Amene waleto yaise fefe ya toe mau te alwa ilo mo le tua. O matatala Yesu vita toa. Amen. Ma Yesu o uma lea. Salvation is complete. Amen. O tanga wa toa. Perfect. Nothing for you and I to be added. Ele fala tanga o uma tapenda Yesu. Amen. Efeso lua. Pe value leva. Awa ole alofa tu no fa ola nai o to le fa tu tu. Ele mai te o to fo ilea. Al me o fo ina fu me ele tu. Ele ona onga luanga ina ne imita se tas. Amen. Wauma, leisi me tsoe. Motapena ele Yesu. Tapena ele tua ele Yesu va tanga. Wa leisi me famana tala Yesu. Le ai no ele mfekele ko ka wona fakinga ilo inga renga pe ya. Say mo wa fa tanga o mo saungia. I receive the lofa to no le tua. Receive it by faith. Amen. Le lofa to no le tua. We no longer being oppressed by the law, but now, come on, man. Amen. Matala, never for too long to more. Amen. No more killed, no more shame. Amen. No more regrets. Amen. Salvation is complete. Oma, leise mela vai tas. Ele vai pe mai tu spaiamea, o leva tu amata nga fau. Amen. Ele vai pe mai fa mai koiki a uma, le ai. Ma Yesu le langa du sataro. It is finished. O le arme uma, watapenda fa tanga wa totoa, mo oi ma tangata nga sala, le tangata fa vai vai. Amen. Halleluiah. O mana masale total datoria Yesu Kristo. Le ai sei simele tapena ina. O mana masale total Yesu Kristo. Le toto e paia. Ilungo le nasa taro. Amen. O le toto yaile manna. Halleluiah. O le ane me fa manatu me ate tatou. E wiga le toto Kristo nga masai dunga sataro. The blood of Jesus brings forgiveness. Amen. O le toto Yesu fa mangalo ya tatou nga sala. Hallelujah. Efeso mo vai po fitu. O ye foi o tatou mo waile to ngiola ilon toto. O le fa mangalo ina nga sala e tusa male o lofa o la e lona no fa tu no. Fa mangalo tatou nga sala. E tusa male fa o la e lona. Alofa tu noa, amen. For tangata yo tafa wow. What a love. For magalota tu sala. On mera na faile toto Yesu Kristo. Amen. For magalota dai yufi tato sala per tala faile ungo verso na kate. Amen. Amen. Ile pega ya tuai. Saosi tauranga tangata imano toto. It was just to cover our sin. But the blood of Jesus cleans our sin. Amen. Toto Yesu. Famaina fufulu seina yo tato wang sala. Famangalo yo tato wang sala. Poleale tuainga nga sala ite yai. Pepelo lai titi, ngoi lai titi. Faitatala. Mulilua faitaanga poleale nga sala. Amen. Lunga sa tarona langa Yesu uma olona toto amele wa fama ngalo ai tatou fama mai ai tatou amele te no foma na nga mai va fonga me launga va fonga mai vestasi dunga rupenga tu vai langia amene papa ia tu le feau le la o le feau awete manatu a me o stanga tanga ki ola langa sala fanga kanga e rese mai ai amele Totongi lo tatou wali.
O mena na fai le toto Yesu Keriso. Meno ngalua. Fai mai le toto Yesu Keriso. Na toi whatawina mai e mau. His blood redeem us. Amen. Mo pe teru ta mo mosu vasuriva. Awa uto I loa ele tongi olo ina uto I me e pala o le ario po le auro na la uto wa mio le aunga na tuina mai e o uto tama a o le toto ta ua o ke riso pe o lor tama I mamoe ele po na lava ele ai fo iso na ila. Amen. O le toto tama I mamoe fai mai ele ai se pona ele ai se ila fa mai ele mawhai e ario po a lava me fai e tangata na totongi, amen. Na toi whatawina mai taua. But by his blood, amen. He redeemed us. The blood of Jesus. Fatanga tanga ukava vai solea. O mongo vatau mai taua toto Yesu Keriso. Amen. Hallelujah. Olari si menga fai toto Yesu Keriso. Lenga langa yunga sa Leauma. Amen. The blood of Jesus justifies us. Amen. Roma mtau poe, lima fai poiva. Ole nei, wa mi tonu ina nei tatou lo na toto. Ele fa ina e tatou e ia ai to sa isea. Amen. Ele ke fa vale ata o sakangi. Aisha. We've been justified by the blood of Jesus. What are we to know? Or the time me at the Talailo Lotto. Salamo, I found Fana Cariso in a wall. Amen. What are we to know? What are we to know? Melana Fire Toto Yesu Cariso. Number Sa. Ilunga Sataro. Amen. The blood of Jesus bring us close to God. Efeso lua. A ona po nei, ona o ke wiso Yesu, o tou sa vava mamawa na mua. Amen. Ua whaalatala ina mai I le toto o ke wiso. And now, amen, you have been united with Christ Jesus through his blood. Amen. Sakego vava mamawa ngala sala. Mafanga na maftanga na matanga ofi mai ya sala create a gap between us and God. Not just a gap, small gap, it's a huge gap. Lees het van kolos fa so. Amen. Palmenga ka faile toto Yesu ola ko ya mai tatou. Fala talata tatou le no fo ali o tatou wa tu. Amen. Inga i whaingo whio tato koneki tato watua. Wama na onga. Wame te manao ai. When you're down, amen, at least you know that you're not far away from God. You are close to God. By the blood of Jesus Christ, bring us close to our Father. Kira tangata la kalaka lontama. I'm talking about us relationship, human relationship. Eke loa ela kalaka elo kama. Amene eke feel secure. Amene eke feel secure. Eke feel loved. Amene. Eke le popole se me kas. Aisha. Because eke lo le leia eke la kalaka I fakoro kama. So se me eke vaya kwe fai lo kama moe. Peke fai ako ele maua lo kama se me alua lo kama sua I gai fai me ke mga oai. Amene. Kakola sa va mau mane tua no lang sala. But by the blood of Jesus Christ, bring us close to our Father. Amene. Nan menga fai le toto Yesu. Ilungo sa tarone ngalanga wa uma. The blood of Jesus establishes a new covenant. O le toto Yesu, woto e ambataliai le fea ngai nga fou. O le tangata malea tua. Amen. Tata to ola le fea ngai nga tuai de ola le ngasala. You know what it take me out? It's a talia Yesu e ve mani ma fa
malanga. That would be the moment when stepping aside le mafutanga o oe male tua I le fea ngainga fou. O le fea ngainga fou. O le lofa tu no le tatou o tua. O le lofa tu no le tua mo oe ma. Amene. Luka lusu lova e po lusu fulu. Sa faapea foi ona tango I le ipu. Ina ua uma ona talisua ua faapea atu. O le nei ipu o le whengainga fou lea I lo utoto. Ua faamlingi ina mo utou. Amen. Ilo le Yesu. O le sisi mea le la rese mna whakanga mna uso. Whakula kala Yesu. Le reto lea. O le whatusa lea o lo tino. Lan me e fai le tino Yesu. Ala le fata tali mbelsataro. E fata tali mbelsataro. Le fa manato tatou le aso le nei. Malata Yesu o ya si tia la reto la tolomo to vitofi. Ai mai o lo tino le nei. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Fa ia le me fa mana tunga ya te au. Fa tu le Yesu si tie lunga le ipu o fa mele tala Yesu. O le ipu le nei o le fea ngainga fo le lo toto. Kalesia. E le si Yesu le ipu fa pe mai o le ipu le lo toto o le fea ngainga no no. Mo mo fa mai o le ipu le nei o le fea ngainga le fea ngainga fo o si le toto Yesu Keriso le na Tatou le Tatou na langai wo uma umaya wo uma valtanga let's just meditate the blood of Jesus amen kira fo mal tao le tu tu tao le hallelujah po fea la vanga ke la fai ga malanga fea ule moi po marka ko fea marka ko mes so marka ko tim amen me ia faia e Yesu the ma fuaina langa I lo tamale tua wa uman me na wina mai e tau ava tu lolo wola ya te oi amen Raso Pero Fiafia, as I've said earlier, Whainonga Tatou o laso maliu. Amen. Panele o toi maliu lo Tatou li o Yesu Keriso. O soifua manu malo. Whamairo lo nofo nei o ia. I le tūtau matau o le atua o tama. Amen. O lo whainei o ia ma whautua ia te oi maa uilu mo le atua. When we make mistakes, o la nganga nei fai o le fautua I le atua fa pale mai a te oima. Ai va fonga la unga le tai au le nei. Fe au le na so maliu. Mo le tatou lava e Meleisea. Amene me uma wa tapena Yesu Keriso o le fa o le tanga wa atotoa. Ele fai se toto se manu se tulo. Tapena ina I le toto le alo pele o le tua. Fasaloto I taua ma le sala o toi fatawina mai I taua o toi totogi le sala o manolo I taua amene o toi o sia ai le fea ngai na fou I le va o mau ma le tua I lona lava no fatuno au tata kalesia le tai au tutulai mai ai lava saisi o tono tato tapo inga le ta fa mol e tele talia Yesu e ve mali ma faola amene le wai fa fonga awe te popole pora tu inga tangata laita yai hallelujah awe te masa salo po el tangata leanga po el leai afai foi o le atu nga tulanga kai ke lo we mama we maftanga mo tatu li Yesu Keriso avatu lana vonole mo e sau se vai se talo mo thank you for the price you pay, bearing all my sin and shame. Love you gave amazing grace.
fasa lo toi tau. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail His hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know. Sau Yesu ina ia. Mau tangata nei loa. Sau Yesu ina ia. Sau mau tangata na oti. Ina ia faola faaleagaga. Sau Yesu. Ina ia sosani a te tatou. Sau Yesu ina ia te watu ni malosi a te oe. Sau Yesu ina te watu rai oe. Ula laua le mea le nai. E te mo mia i te talo. Feel free to come. Meleisea. Ele mai Yesu Kiriso lunga sa taro ya te oema. Te loe wha maunga tu stala. Matangata na ola to wha mawinga mea tutupu. Amen. Wha mai na toia te le noa Tatou woli. Mai vai atu tangata ia le te ia o na lena na lia ile o la to ulu ele fia matamata ia Yesu. Ai le popole ai Yesu ono lona lofa ya te oema. Amen. Ele popole ai Yesu kalesia. Ele o matou mara uso fenga wenga vatu ya te ole tali o lo manao. Ele ya matou te vatu te ole ola. O Yesu Kiriso. Ai le mafaiona ma wo sei vanga na te tali le valau. Matala Yesu ya sakayo awete alu ila lo manala au ne alu le lo fale fatali mayo te watu ya te oe na alu sakayo ona sa tali le tala Yesu ai fai mayo le aso levele na faola ina ai e Yesu sakayo malona ainga. Amen. Si e dungolo lima mo ini uma fonga usi se pula va mo si dungolo apa va per mi mo na vale nei we sa wai e talia Yesu e ve mali ma fa ola ilo ola si dungolo lima pa va per mi mo le nei. Amen. Halleluiah. Faafetai le tua no winga o talia uma e Tatou winga la e ia ale mana o va pitona e sa we oi te mna ia toe fa la talata lo to ile tua. Amen. Awete masalo. So we have le tua le melanga lenga sa we Leauma. Ye fa to tali le tua ya te oi. Trust that the Lord will reach out, will touch your heart, will give you the answer. Hallelujah. Olo ya ile tua lo ya no mamalu le fale le le tayao. The presence of our Lord is in this house this morning. Trust Jesus. Amen. Kako kalesia avoi pese tala no ile tua talo atu ile tua. Amen. Talo mola tawilu manei. Hallelujah God. Oh, we thank you Jesus. Hallelujah Father. Hallelujah Lord. Hallelujah Jesus. Spirit of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Spirit of the living God. The Spirit of the living God is in this house. Hallelujah. 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 Jesus went to the cross.
tama. Wai sila fia lava le tua. Na yuso manai tua faafine. Wo mai Leauma le barau le nei tai au. Na rawa fia foi et sila fia. Le ngā lala o la tawanga. Mana onga o la tau loto. Ai mātou te sapaia le tua. Mātou te tui na atu I la ua fia. Fa mole ye tali fa ali la ua fia. I lo lava lo fa tu noa. Fa mole tama. A we te tu la fwa ia te la tau. O amana onga o lo va peona. Ta imua yo la tau loto. O la ua fia o le tua tali manao. E te sida fia me manuia I lau whanau. E te sida fia le tua mātou wala. E te sida fia mātou lumanai. Se anga le lei le tua ye la tau uma. Na nga I mai le nei tai au. Awai voi e se tasi tono le nei whane. O whaiga tāo na sau I Leauma le tua. O la mātou te talo. Mātou te sitia uma atu I laua fio. Wha mone papai ane papai ifo. Papai atu o awa lofa. Se e wha manuia le tua. Wha manuia mātou whalenganga. Wha manuia I la ua le nei tai au. Talo pe mano wha manolonga mo mātou matua. O silo e ka lesi. Tau lesi o rimba I le tua si o rimba. Si o li Maria te oe fa manu ia te oe fa itaula Maria te oe no atua Amene ma amene.